Therefore, I'm going to say, Mala show and I'm going to ekasa. Many about many of them. Would say me how be a so a would be nam on my would the achinchia also. We are open a war and I said 5 blood and a how and I said there be a stroke and a how and I bear my wire and one passo and I there be nipa open visa 1 antia 1 year visa and I will be open crater. Why are 1 young crater and I said the Italian now why. But what is your family number? Ewo habaya every year juma. Ajuma bia me ya ma obi e wo habaya every yi na de aka ho aya bia ma ama bibia atutu ya ma. Ama hawa eda wo so no afiro so. Na wo so anya wo fa odi. Nti ba bia wo bia no. But what is your family number na frame me. Wo frame me a wo so e be da no sire. Food and transport for Omaya and Shushimo Ahu Juma Paye. Until Mamma to me crata, young fan year Juma, and Bois, we are Sifa Nabe Piata. I'll be a down so many, but body say, oh, friend, to be joined. Mema obibia akwaba ede about too much GHS so ebra edriswe Ghana wahala jumedie enamusonfo munuaba ekeskapa mede ebesomo sede danida ye no eno no ade chande sebia na ensemfofro ena ebebeto yap no eso na enede ya me no wo ekase ede from maboni bi abo ede afa adwumayeko kasia ewo Ghana mu ena so amachese emo adwumayefo ede chese wo mo ensunu egu ejem womo soa ena eso womo ente womo wase esanse nipa ye hu no nipa ye ni na di eye adwuma nipa chese ye ne na akọ ede aba chese wo hu bibia se ne hu esisi ne hu eso eba ne sen ena afei ede ye bekwakoda asore na ye beti se wonka eye atiasefo ehun enu ene eye chese arehosema ene mede eba ababesomo na ebusuafo ye kan sa ediam na abrante ne din ede eye Saifa Kweku Drizzle chese dodo na enim no ewo eye na dwumaku a wodie emu ewo multimedia group of company ni titu ye Hit FM ena Joy Prime ena ye nuabe mai odi eye ni dwuma achese wo ye eye ni show oye presenter ena ebiem nso osanso eye DJ ewo no mu na ena da na achese eye ye nuabe mai okọ na dwuma so wa ye ni bibia kama se na ese na efata anopai wo mo enkonkoda ensori anachese wo mkoti a ye nuabe ma Kweku Drizzle ada ni benkom eso waka nkinegu abra aduane esiso na no mo se da bio se ne se hu obi a mehu no obi a mene na na ekọ na eba chese bibia enkyere se wo yare bibia enkyere se nipa wei anase wo bentin yi ade aba beche amama te se wonka atiasefo ehu ebiem se wodwen ho a wonte eye ase na ye nua ba wono ene eye the worker and I said the close friend of ye Saifa Kweku Drizzle ena wode ne nsem no etu eye edwa eye akosua Iniesta na wo kiremu anache se wo se wodwen ho a wonte ase na ne nsem no said the wode ebebeto abontin no eni o se like how is this not his status? Just yesterday he is strong, fit, energetic, did his production for today's show last night and what he didn't wake up this morning. Saifa Kweku Drizzle, Drizzle, I don't believe this. So call me, please. Call me. I can't hold my tears anymore, please. Not just say, need someone day to a and also may his soul rest in perfect peace. Not just a busia and some no who emfunyi na edawa wo churches abrantia ni hu ejinejina ne hu eso a chese wo nsusu omfa nsusu no say ba mowo edina pakan ebeba baba befa no nanso se de ye nim no owo hoi okrade a enkwa entumi enje na emfa ho ene se de nipa no ne ho keka esi etie ene deyi na emfa ho ne se de nipa no ni dwumedi ana se nioma wo ye ekire ene de wo die
wonkra wodamansan ekomu obi a ebeko na empempenso ye drawing so ede yasa dra for fide na je so obi de waye hanam ede ama eye nesia enesa because won hwe se won so wo modembo a wo bom a wo de ebo a wabusua wo modembo a wo bo a wo de ebo a eye wunuanom no won hwe se sa modembo no ebeko so a akoso ewo abusua no emu na wo aba be di eye enhini ewo abusua nim abra wono ne ma enye ye de ene de da wo be hwe se won so no obema wo aba fom obema wo abusua ani etutu ede aka eye ne nsemo anase wo mo ensem ntine na chese yi ena wo be yi wom ede efro na chese abusua fom ara wo sem a abo eye multimedia efo eno no nititu ene Joy Prime ene ebiemu susu no Hit FM se wo mo ankasa presenter ene ebiemu DJ ba ko adane da chese wo mo ensi ne fom na dwuma eso anie ne modembo eso wo mo ene agese wo mo eyi ne efri mu a enye ye na nsuso ba mo wo ede na pakan ababa be fa no ne de chese wo mo esu no a wo mo edwen ho a wo mo ente eye ase na abusuafo ye bena makonya yi eso na chese ya ma eye abusuafo yakọ ena hyeden se nyame na wo ma wono ansuso ena woye de wogye a woye free woyi ebia no wo bibi papa bi a wode eba aba be hye wo mo anemu enti wo mo enka wo mo akoma emfa ento eye wo mo eyem na wo mo nkan hunu se eye nyame na wode no ebebe dum wo mo ewo abusuanim no wono ansuso agide free wo mo nsem ne dem na chese wo wo ne pabi ede ema wo mo enu ntino wo mo enhyeden na ye bema adwumayeko no so yakọ ena hyeden ebiemu na ye dodo na ejina eye ense we so ede wo mo adwentre ebabetu edwa na wo mo echiremu a ekwan anansen eye emabunu nenam se adwuma akwakoye den ewo wo mayi emu no ntino kakra bia wode ne nsabe so mu no obe make sure se wo beku ne ho ye na pomuden ho nheda ehia no da ne da na je se wosi adwuma so because wanko na yeyi ne dia obeye den anya adwuma aye den aye because ene ubewie school ukra wo certificate ye graduate mu na je se adwuma krampo ho akwakoye den ade amam enti onye ba bi potwa bi ehye na je se ye ka je ne se bradwuma the whole week ne won kro ne bacha se ni nyina no obetu na mom enya de se na pomodin ehu eye den ehye da ehia eye no bebi bebre eno ntino ye wo mo besere se adwumaden de enipa da se ni ewosa wonyem because oye adwumaden no na nam so ebema wo so wenye sikam ede egu botomu na wenye bi ede edi wudwuma se ne se na efata ede nanso so wo bo wo homoden ewo adwuma mu no na wo mo pomodin enso so ehu ayeden ehia because they say owo no eye show ene de wo be hu gone too soon what a shock ye nipa wo mo bobo dan ho enina no ye de chese de ne mfie kwa ni mu krampo ene ye 50 wo be hu 34 40 20 ehun enkro ne ba enti apomodin so no ye ma ehun enye de ehia ye adwumaden no ne ye ma apomodin so ehun ehia ye ne yetimi ayeden aye ne esem na efata because although wo hu sa wo eden na susu na yare no fi bi ehhehye eye wo hu a wampa amfa anhwe wo anya dro bi anom na wanya eye rest bi so unrest a wo be hu na chese ye mo beka na ne hu adin na ekoye eden na eno no wato na nanom ewo eye ense enti se ye mpesa ne ma binum se atedia na ne ye make sure se yapomudin no so no ye be ma no aye adehia de ede ama ye na ya nkwankohwere ye kram abra ye wo nkrofo wo mo looking upon us wo mo depending on us wo mo so benya bibi aye den ede na abusuafom arosama medi every eye multimedia group ede ebramo eno no also so condolences no for beto your comment section na like videos na share on all the social media platform esumidia ene equia sikapa makam Fuflas Anani, so the best media school in Ghana there, and too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location in our Abercrombie Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anada wa na me mo bi nkasa me frama wankasa frɛ na bɛti